Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'âkibeti lilmuttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Yetişkili Tuhanlarının bardığına salam yollayız. Huday Taalam жақсылық omad bersin. Бұл өткен kargaşalı okuyalar hayra qaytalanbaсын. Oşoğa sebeptirde olbasun. Huday Taalam bardıq bir tuhanlarımızın ibadatda bekin bolğandyğı, namazda bekin bolğandyğı kalayız. Limadajın sızındagı tuhanlarımızın hacı keşkelerinin bardığına Irkutskilerle. Ürkütmeydi bile. Жақсылық берсін деп айтабыз. Yakışıklı da Jakut деген var mı? Kudayım жақсылық берсін. Hazretim özünü nesine kazanıp kaldırgan. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Cenab-ı Orgir Allah Teala'sından başlar. Yakutiyadagi mekendeşlerimizge, Irkutskidagi mekendeşlerge barık Allah'tan tızcığın rahmatın, berekesin kalıp salamdaşam. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, mana sizlerin ökülümüzde Yıldız Baykayev'iz, Nimetullah Damlam kelip sizlerin salamınızlardı jetkizip, keche Peygamber sallallahu mavludga katışıp, andan keyin çoğun çoğuluşulda sizlerden amanat kılıp yönetken salamыңарды жолдоду. Kişine belek bekçeňerdi jetkizdi mana Yakutиядан adattagıday jakşınakay balıkların köterip gelipdir. Allah tabarakada daim sizlerge işiňizlerge iyilik bolsun. Biz mekenimiz alыс bolgon menen jüregimiz daim sizler menen. Ar jumalarda jeke жалпы жамаатыбыз менен жума күндөрү дайыма Аллах Таала чет жерде, бөтөн элдерде бала чака ата-эне багам деп жүргөн мекендештерибиздин иштерине ийгилик берсин, адал рызкы берсин, рызкына береке берсин деп дайым силерди дуа менен эстеп жүрөбүз. Силерден бир гана өтүнүч, ошо бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндө Кыргызстан элини, айрыкча мусулмандарды эч качан жер каратпастан мусулмандарга бир алкыш алып бергиле, наалат алып бербегиле. Daim bilimlikte bolgula, imanda bolgula, kaysi jerde bolbosun, özüňörдүн kim ekeniňerdi unutup koýbogula. Daim ele masele kılganda aytyp berýär. Sizlerden her biriňer oşol жүрgön jeriňerde birinçiden Kırgızstanda emes, musulmandardy temsil kılasaňar da. Oşontан sizlerge тийген söz musulmandarga тийип kalat. Oşolardyň katarında bizdin Kırgızstan eline bolup kalat. Oşontан sizler daima inşallah jakşı жүрсөňөр, Kudayga şükür moğol jerlerge kelgende mana bugün es alıp жаткан гостиница да өзүнүн кыргыздын жигиттери, кыздары эмелерге мындай эмеде Кудайыма шүкүр сүйүнөсүн, таза, татынакай, баары ыраазы. Ошондой жүрсөңөр, биз силер менен дайым сыймыктанабыз. Иншалла Аллах Таала аманат болгула, дайым ишиңерде ийгилик болсун. Amin. Allah Taala en soluk versin, iman versin, jakşılık versin. Peygamberin yolunda жүргөн Kudayım nasip kılsın. Adaldan gelen rızkı versin. Kudayım hepimize şermende kılmasın. Allah. Allah razı olsun.